Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, malam ini kita coba belajar Iqra keempat halaman 26. Ada Waeti. Waeti di Hong Kong sama Janu lagi masak ngaliwat. Ya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Yaqra'una kitabahum Yaqra'una kitabahum. la yuj Lanya panjang. la La yuz la yuj lamuna pat fati. patilan La la yuzlamuna fatila. Coba dihentikan aja ya. Ikro ini kan udah ikro 4 menyongsong ke 6. La yuzlamuna fatila. Mada iwad 2 fatah dibaca 1 jika dihentikan. Yuk. Terus bentar bentar Pak Ustadz, ini apa layuz lamuna patila fatila panjang. patila Mm-mm. layuz lamuna patila La yuzlamuna fatila. Kemudian tajidu, tajidulakum tajidu. tajidulakum wakilan Tajidu, tajidu lakum wakila. Kalau baca Quran ujungnya dihentikan. Kalau waiti terserah waiti mau dihentikan boleh. Kalau belum biasa dihentikan dibaca apa adanya juga silahkan ya. Terus ya. Tajlam tajidu, tajla tajidu. tajidu tajdulama alaihim Oh, yang mana? komu Oh, yang ini yang mah mana bukan tajdid, ini azlama. iya Pak Ustadz taj Azlama. Ajo. tajidu Hmm. Oh, yang mana yang tajidulakum wakilan tajidu lakum wakilan dihentikan jadi wakila. Tajidu wakilan lakum wakila. Kemudian itu azlama ya, azlama. ajlama Pendek. alaihim Azlama alaihim. ajlama alaihim qamu Azlama alaihim qamu. nasiyahu Hu. tahuma Nasiya hutahuma. Mbak Ridwan sudah masih belajar nggak? masih Hari apa? besok hari Minggu Oh, hari ngambil hari Minggu. Minggu aja dulu Pak Ustadz Ah, soalnya boleh. Waktunya. Nggak di apa-apa. rumahnya masih itu Kalau lebih mantap itu ikro 3, ikro 4 diulang lagi coba. Sekali lagi. Mantap deh. Jangan mau ke atas iya dulu. Biar mantap iya ya. Karena kan sering lupa huruf-hurufnya. Nggak apa-apa kayak Wani tadi ya. iya Ya nggak apa-apa. Yuk, Liman. liman holakta Khonya pendek. holak Kholak. Kholak. holak liman holak tati tinan Liman kholak ta'tina. Hentikan. liman holak tatina
Liman khalaqtina. Kemudian. Yursalu. Bismillah. Yursalu alaikum suwajun. Bagus. Yursalu alaikuma syuwazun. Dihentikan jadi syuwaz. Kemudian. Libasahuma liyuriyahuma. Libasahuma liyuriyahuma. Yauma Yaumala. Yaumala yugni annahum. Yaumala yughni anhum. Kemudian. Layal Basu. Layal Tanya panjang. basu. Layal basu. Layal basu na hilak paka. Layal basuna khilafaka. Ulang ya Pak Ustadz ya. Bagus. Layal basuna hilapaka. Layal basuna khilafak. Kalau dihentikan jadi hilafak ya. Khilafak. Kemudian. Hum ajlama wa go. Manya pendek. Hum ajlama wa atgo. Manya pendek. Hum ajlama wa atgo. Hum ajlama wa atgo. Hum ajlama wa atgo. Wala yakhofu baha. Bukan ke G, ke ko. Wala yakhofu baha. Punya pendek. Wala yakhafu wala yakhafu baha. Coba ulang. Wala yakhofu baha. Kol-kolah. Agak susah kol-kolah. Nggak apa-apa, biarin aja nanti ya. Khuliku min ghairi sa'in. Syai'in. Harinya pendek. Sa'in. Khuliku min ghairi syai'in. Min ghairi sa'in. Khuliku min ghairi syai'in. Coba lagi. Khuliku min ghairi sa'in. Khuliqu min ghairi syai'in. Khuliqu min ghairi syai'in. Dihentikan syai'. Coba lagi. Khuliqu min ghairi syai'i.
Ghairi syai'in. Ghairi syai'in. Kalau dihentikan lagi. Khuliqu min ghairi syai'in. Rinya pendek. Khuliqu min ghairi syai'in. Khuliqu min ghairi syai'in. Dihentikan. Khuliqu min ghairi syai'. Khuliqu min ghairi syai'. Khuliqu min ghairi syai'. Kemudian nanti diulang-ulang ya rekamannya ya. Ya. Huwa. Pendek. Huwa adha. Huwa ajhaka wa abqa. Wa abqa. Wa abqa ya. Huwa ajha. Huwa pendek. Huwa ajhaka wa abqa. Bukan ho tapi ha. Huwa adhaka. Huwa adhaka wa abqa. Huwanya pendek. Huwanya pendek. Huwa adhaka wa abqa. Huwa adhaka wa abqa. Huwa adhaka wa abqa. Wa abqa. Ya. Huwa abhaka wa bukan B. Dod. Dod. Huwa adhaka wa abqa. Huwa adhaka. Huwa adhaka wa abqa. Bagus. Huwa adhaka wa abqa. Huwa adhaka wa abqa. Huwa adhaka wa abqa. Coba lagi. Huwa pendek. Huwa adhaka wa abqa. Bagus. Yang bawah. Tamuruhum. Muruhum. Tak mungkin. Muruhum. Ahlamuhum. Muruhum. Ahlamuhum. Bagus. Kemudian. Lakum dinukum waliyadini. Lakum dinukum waliyadin. Ini kan di surat Al-Kafirun ya. Gitu. Tinggal ngulang-ngulang aja, udah pinter. Kemudian yang ini. Ya. Insya Allah ya. Pahala udah ngalir. Karena yang Ibu dan Bapak yang ya membantu program kita ini, banyak sekali orang yang tertolong. Kadang-kadang orang gak bisa ngaji langsung ke kita, tapi dengerin di YouTube. Banyak yang belajar. Alhamdulillah. Yuk, Man. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu Man ahsanu dinan. Bukan dinan ya. Dinan. Man ahsanu dinan. Man ahsanu dinan. Man ahsanu dinan. Sebentar nih ada Jijah. Bacain. Man. Ayo. Jijah. Man ahsanu. Man ahsanu dinan. Coba lagi. Man ahsanu dinan. Dinan kayak white itu sih, lupa huruf dia. Man ahsanu dinan. Enggak apa-apa. Terus. Jijah masih kecil tapi pinter. Iya, itu kan sengaja kemarin saya bikin rekaman ya. Kalau hari Minggu besok nih, saya bikin rekaman sama Jijah. Biar menjadi motivasi kepada yang lain. Ternyata siapapun kalau belajar insya Allah bisa. Anak kecil pun kalau nggak belajar nggak bisa gitu ya.
Hijau Iya. itu juga lumayan, cuman gitu tadi anak sekarang kan gara-gara sekolahnya, sekarang main handphone semua. Jadi kebablasan, akhirnya main game. Lupa belajarnya kadang-kadang gitu kan. Kan dulu kan kita haramkan main handphone anak-anak tuh nggak boleh. Pokoknya mau belajar. Sekarang malah dari sekolahnya harus punya handphone. Kadang-kadang orang yang nggak Iya. punya yang kasihan. Handphonenya yang nit-nit ya udah nggak bisa kan. Kiriman orang bu gurunya ngirimnya pakai WA juga. Kadang-kadang tugas-tugas pakai WA. Yang ngerjain kadang-kadang bukan anaknya, ibunya yang kecapean, kewalahan. Itu ya. Yuk, kemudian itu Fadlin. Bismillahirrahmanirrahim. Du padlin ajimin. Zu fadlin azimin. Maksudnya, qalu. Qalu sami'na wa ata'na. Qalu. Sebentar aku. Qalu. Qalu sami'na wa ata'na. Qalu. Qalu sami'na wa ata'na. Tuh, dengan alat seperti ini saya juga bisa sabar, bisa tenang, nyantai. Ternyata menikmati suara sendiri itu enak gitu kan. Itu daripada dengerin yang gak jelas ya. Mending dengerin Quran. Ya diulang lagi. Qalu sami'na wa ata'na. Kan tinggal tinggal ngulang-ngulang lagi aja. Alhamdulillah. Nanti ke India udah jadi ustazah. Ustazah Eti. Apa? Siapa sih nama I suami itu? yang penting mah bisa Pak Ustadz. Amin. Insya Allah. Insya Allah Iya, bisa lah ya. kalau Ustadz Mm-mm. mah jauh. Ini, Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim. kalau doa tuh diaminin. Ustazah nanti buat Amin. anaknya, buat tetangganya. Iya, Insya Allah kok. amin Kalau Pak kalau Ustadz. menurut saya lihat aja tuh itu Eka. Eka tuh belum 1 tahun, baru berapa bulan. PD-nya minta ampun kan. Kalau udah ngomelin Waeti sama Ani tuh, saya bilang, aduh, berani banget deh karena memang keberanian itu didasari dengan ilmu. Nah, Wah itu juga nanti bisa kayak gitu kayak Waatin, tuh Waeti, Amin. Waeka, banyak Wa ya, Wa. Aduh, diragu dan Wa Maya terus nano. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nahnu lahu muslimuna. nu-nya pendek nih, dengerin ya. Ya. Nah, nah, nulahu, nah, nulahu, muslimun. Dihentikan aja yuk. Nahnu lahu muslimun. Tuh pinter kan? Oh, ya Allah, ya Rabbana. Terus, Mayagni. yuk. Jangan ya, yuk. Tuh, Ah, sering lupa tanda. Yugni. mayugni a Mm-mm. Anhu. anhu malahu. Luhu, lupa tanda tuh Lu dia domahnya. ya. Ayo, Jun. Ma ma ya Yuk, yugni. mayugni anhu maluhu. Nih ya, pelan-pelan ya. Nih. Ma, ma, yugni. Ma, yugni. Anhu maluhu. Ma, yugni. Anhu maluhu. Coba lagi. Ma yugni anhu maluhu. Hunya pendek. Anhu maluhu. Anhu maluhu. Ma yugni anhu maluhu.
ما ما يغني عنه ماله. Coba lagi Waiti. Ma yughni anhu maluhu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi wa ada yahdini dak? Wayahdi, wa ya wayahdi. wa yahdi bihi kasiron Ronnya dihentikan jadi kasiro. Buntut kasiran jadi kasiro kasiron. Kasiro. Yuk. kasiro Wayahdi. wa Bihi. yahdi bihi kasiro. Wayahdi bihi kasiro. Coba lagi. Wa yahdi bihi kasiro. Pinter. Kemudian Ahsani pendek. Ahsanitak. ahsani takwimin. Ahsani takwim. Hentikan aja. Lagi. Ahsani Wim. Jadi ujung jadi M. takwimin. Hentikan. Wimin. Baca Quran kan ujungnya harus dihentikan. Ahsani takwim. Wim. Coba Wim. lagi. Ya. Mm-mm. Ahsani takwim. 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 Ahsani takwim. Bagus. Kemudian. Faja'alahum ka'asfin. Fin. Jadi Fim. Kaasfim. Oh, bentar Pak Ustadz. Bentar. Ya silakan. Faja'alahum ka'asfin. Pak Kaaspim masuk Kaaspim makhluk. Ka'asfim. Mm-mm. Faja'alahum Oh iya, ka'asfim. Kaasep aja ya, Kaasep. Ka'asep. Kaasep, bukan Kaasep, 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 Ka'asep. Kaas. Sebetulnya terusin Faja'alahum Kaaspim makhluk. ka'asf. Ya, faja'alhum Ka'asf. Kaasef. Faja'alhum Kaaspim makul. Harusnya sampai makul ya ini. Karena nggak mungkin berhenti di sini. Nggak ada Qurannya. Adanya faja'alhum Kaaspim makul. Kemudian yang bawah ya'lamu. Ya lamu ida bu siro bu siran Busiran mana busiran? Busira. bu siro Ya'lamu idza bu'sira. Hentikan jadi ya bu'sir. lamu ida busir. Bukan, neken ya. Ya'lamu idza bu'sir. Gitu aja hentikan ya. Lamu ida busir. Gitu aja hentikan ya. Terus Ila yaumin ila yaumi, jangan yaumin. Kan barisnya satu. Iya. Wah itu sih sering lupa tanda nih. Kalau satu jangan yaumin. Kalau dua baru yaumin. Yaumi, nggak ada minnya. Nggak ada mimin. Mimin. Pergi ke pasar. Mimin. Ya ila yaumi. Ila yaumi asuna. Ila. Ila. Yaumiyub. Yaumiyub. Ila. Yaumi yub'atsuna. Coba lagi. Ila yaumi asuna. Ila yaumi yub'atsuna.
ila yaumi yub'atsun. Dihentikan aja ya. Ya. Lagi. Ila yaumi Pendek. yub Mi-nya pendek. ila yaumi asun. Ila ila yaumi yub'atsun. Coba ulang. Ila yaumi asun. Kemudian Tah sa tah sabuhum tah sabuhum tah sabuhum ai kozo tah sabuhum ai kozo. tah sabuhum ai kozo. Kemudian Fal yad un pendek. fal Fal yad'una dia. fal yad unadiyahu Hentikan aja. Fal yad'una dia. fal yad unadiyah Fal yad fal yad'una fal yad'una dia. fal yad unadiyah. Ini kalau sekali lagi orang ikro 3, ikro 4 insya Allah ya. Jangan mau ke 5 dulu, nanti malah pusing Mbak Etinya. Karena sering lupa huruf, lupa tanda. Biasanya diulang 2 kali insya Allah ya. Itu kalau pengen hasilnya kayak Kalestari Ahnan tuh. Sama dulu juga bingung hurufnya sering, sekarang udah lumayan alhamdulillah ya. Gitu. Karena sekali lagi ini mungkin adalah madrasah atau pendidikan baru buat YT. Jadi kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa tandanya. Nah dengan diulang-ulang insya Allah. Gitu. Huwa. Kemudian. Huwa Pendek. ag Huwa. Huwa ag. Huwa ag. Huwa ag. huwa Huwa ag ag. Mm-mm. huwa agna wa aqna. Huwa. Huwa. Huwa ag. Huwa agna. Wa aqna. Coba. Huwa agna wa aqna. Tuh, pinter kan? Wah, kemudian min alfi. Min a min alfi sa Tuh, ya udah bisa. sahrin. Udah kenal huruf tapi masih lupa mana panjang mana pendek. Nah, panjang pendek itu dilatih lagi ada di ikro 3, 2, 3 itu. Jadi dia masih udah kenal huruf tapi masih bingung min alfi karena masih bingung ya. Nah, enggak apa-apa diulang lagi. Pi-nya pendek. Min alfi syahrin. Dibaca apa adanya Min dulu boleh. alf min alfi sahrin. Min alfi syahrin. Dihentikan jadi min alfi syahr. Kemudian udah pinter. Cuman kalau harus dipapah seperti ini nanti baca Qurannya nggak akan bisa-bisa. Jadi kalau nggak ada padi nggak bisa baca Quran ya. Nah, insya Allah harus Iya. mandiri. Nah untuk mandiri itu perlu pengulangan. Segini juga udah seneng banget Pak Astra. Alhamdulillah ya. Iya. Karena 14 tahun sudah bertempur dengan kehidupan ya. 14 Iya. tahun. Benar-benar hebat Wahid ini perjuangannya. Nah ini teruskan ya, jangan pernah kalah sama Wani itu tadi. Wani juga sama, ulang lagi satu, ulang lagi dua, lupa lagi, ulang lagi. Dia kadang-kadang malu sama saya. Pak Ari malu, gak bisa-bisa. Kenapa harus malu ya? Justru itu memberi motivasi kepada yang lain. Kalau belum bisa ya belajar, belajar terus. Nggak apa-apa, karena wajib kita belajar. Pinternya ya semua proses ya. Yuk, wala khaufun. Wala khaufu Khau, wala khau khau. wala khaufun alaihim. Tuh, punnya belum berani ngelepas. Padahal yang namanya tanwin ketemu ain ini namanya idhar.
Wala khaufun alaihim. Coba lagi. Wala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim. Coba lagi. Wala khaufun alaihim. Ya, kho-nya kho ya jangan hao. Kho, Oh, khoir, oh, khoir. oh, Hore jangan ha. Hare, hare. oh. Oh, hare, hare. Hore, hore. Khoi, khoi, khoi. Wala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim. Bagus. Terus walahum 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 yahzanun. yahzanu Nun, Janu mah lagi tidur di nuna. situ tuh. Ya lagi masak Janu. Aduh. Mm-mm. Walahum walahum yahzanun. Coba hentikan aja. Walahum yahzanun. Iya, yang bawah. Wala yauduhu Wala ya'u. yahudu Wala ya'u. wa wala yauduhu hibjuhuma. Iya. Wala wala yauduhu. Tadi ketinggalan sedikit di situ. Wala yauduhu hibzuhuma. Coba lagi. Wala yauduhu hibjuhuma. Bagus. Kemudian Wala yuhi yuhi yuhitun. wala yuhituna Bisyai'in. bisain Bisyai'in. Wala wala yuhi tekan. yuhi wala yuhituna bisain Wala yuhituna bisyai'in. Dihentikan jadi bisyai'. Kemudian ya lamu pendek. ya Oh, panjang pendeknya suka lupa Wahid ini. Ya ya lamu ma. lamu Ya lamu ya ma. ya lamu ma Baina baina ai baina aidihim ya lamu ma. Ya lamu ma baina aidihim. Kemudian wa 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 tuni tekan wa wa tuh nih wa tuni muslimina wa 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 eti wa tuh nih muslimin. Kemudian was wa wabushro wabus wabusro lil limus lil lil muhsinina lil muslimin lil wa muhsinina lil muhsinin wabusro lil lil muh musi lil lil muh itu mu doma ke ha jadi muh lil muh lil muhsinina ya bismillahirrahmanirrahim wa mus wabushro wabusro lil lil muh lil 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 Mm-mm. sinina Wabushro
lil muhsinina. Itu diulang-ulang nanti. Terus Wa wama. busra lil muhsinina. Bagus. Wama. Wa ma Nahnu. nahnu Bimus. bimusta Thailand, Taiwan. Taikinina. 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 Wa ma nahnu Panjang bimus. pendeknya hati-hati. Wama Ya. nahnu kan gak ada yang manjangin. Wama nahnu bimus. Wama Wa nahnu bimus. ma nahnu bimus. Tai. Bimus Bimus. taikinina. Wama nahnu bimus taikinina. Kemudian idhum. Idhum alaiha qu'udun. Idhum alaiha qu'udun. Kemudian Pasayuh fasayuh bitu pasayuh bitu a'malakum. hilang kepencet Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada fasayuh. Ada. Pasayuh bitu a'malakum. Fasayuh bitu a'malakum. Kemudian Wakana alaikum. Hanya nggak ada pemanjangnya, jangan dipanjangin. Wa Ya. kana alaikum. Wakana alaikum Rokiban. Roki bukan ropidan. Rokiban. Wakana alaikum rokiban. Wa kana alaikum raqiban. Kemudian Ilaihi pendek. mur. Ilaihi mar, bukan mur. Ilaihi mar. Ilaihi mar. Jiukum. Ilaihi mar ju'ukum. Ilaihi mar ji'ukum jami'an. Ilaihi marji'ukum ala jami'an. Ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi marji'ukum jami'an. Kemudian jangan id ada titiknya. Bukan ide. Izna dawahuwa wamun. Wahuwa makzumun. Izna dawahuwa makzumun. Ilnada wahuwa makzumun. Kemudian Hada say'un ajibun. Hada syai'un ajibun. Kemudian kanu
Kanu anhu Pendek. ma Anhumu, mu. Barisnya sering anhumu lupa panjang pendek sama sering lupa tanda. Mu selalu dibaca ma. Itu doma tuh u ya. iya Pak Ustad. Kanu anhumu. Ayo. Kanu anhumu Mu'ridin. mu'ridina Kanu anhu mu'ridina. Kemudian. apri Afril. Afril. april Bukan alaina April. Bukan April. Itu G. Aprig. Aprig. aprik Afrig. Mm-mm. aprik aprik alaina soidron Bukan soy. Itu ba. Sobron. Enggak. sobron Lupa huruf ya. Nggak apa-apa belum ini. ya Saya sarankan nanti sama Ridwan diulang ikro duanya dimantepin panjang pendek sama hurufnya. Insya Allah hasilnya pasti bagus ya. Karena ini iya udah Pak bagus, cuman ya namanya juga baru belajar sekarang ya uyuhan belah ya. Insya iya Allah. April alaina sobron. abrik Afrig. Afril. aprik alaina sabron Afril alaina sobron. Iya. Diulang-ulang lagi ya. Ini boleh iya diulang-ulang, tapi kalau pengen maksimal nanti ikro duanya diulang lagi karena suka lupa titik, suka lupa tanda, domah terutama nih. Domah sama, jadi dibacanya sama huruf, sama panjang pendeknya. Nah, panjang pendek itu ada di ikro 2 itu. Tidak apa-apa sebentar aja. Ikro 2 halaman 15 mulainya ya. Biar iya mantep. Gak apa-apa yang penting pandai, yang penting pinter. iya Percuma nanti yang kita penting masuk. kan benar semua Pak Ustad Betul. Percuma kita ke ikro 5 ke ikro 6 kalau nanti ke sananya malahan harus dituntun terus kayak begini, bukan apa-apa nanti baca Qurannya nggak akan lancar-lancar ya. Biar iya otaknya memorinya berjalan. Tenang aja lah ya. Tuh ya Bu Ani gimana juga Pak udah. Ustad aja lah triknya biar saya Oh, pinter oke, oke deh Kakak. Terima kasih sudah mau belajar malam terima ini ya. kasih Pak Ustad ya Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ustad Sama-sama.